Di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji rukun kelima. Di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji. Sosok yang nak kuasa beri Tuhan dan jaga gairakan utano suci. Sosok yang nak kuasa beri Tuhan dan jaga gairakan utano suci. Jadakan maqam Nabi rukun kelima di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji rukun kelima. Di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji. Sosok yang nak kuasa pilih Tuhan saja kegairakan utano suci. Sosok yang nak kuasa pilih Tuhan saja kegairakan utano suci. Jaga rakan maqam Nabi. Allah yang dan sembahyang Nabi nepegang kewali nikahan sadang gada. Yang dan sembahyang Nabi nepegang kewali nikahan sadang gada. Si badum nale ane penikah sayang si lempang ane di Medina. Si badum nale ane penikah sayang si lempang ane di Medina. Sayang si lempang ane di Medina. Rukun kelima di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji rukun kelima. Di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji. Sosok yang nak kuasa pilih Tuhan saja kegairakan utano suci. Sosok yang nak kuasa pilih Tuhan saja kegairakan utano suci. Jaga ragaan maqam Nabi. Allah dalam syurga nakaya sibang cabang menjerampa merela-rela. Dalam syurga Allah nakaya sibang cabang menjerampa merela-rela. Nabi Idris diumbang surban sawah baca benguda. Nabi Idris diumbang surban sawah baca benguda. Surban sawah baca benguda. Rukun kelima di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji rukun kelima. Di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji. Sosok yang nak kuasa beri Tuhan saja kegairakan utano suci. Sosok yang nak kuasa pilih Tuhan saja kegairakan utano suci. Jaga rakan maqam Nabi. Allah dalam syurga nakaya sibang cabang menjerampa merela-rela. Dalam syurga nasibah bungong lam lungki gunung tungan karunya. Mube bungangnya di semu mube bungangnya katrep masa judonya. Mube bungangnya di semu mube
Bungong nyan kadep masa judonya Bungong nyan kadep masa judonya Rukun kelima di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji. Sosayanglah kuasa bila Tuhan Daja kelairakan utara suci. Sosayanglah kuasa bila Tuhan Daja kelairakan utara suci. Jaga rakan bamakan Nabi. Allah dalam syurga nasabo idang Asa di dalam mentomongan sange dalam syurga Allah nasabo idang Asa di dalam mentomongan sange Satu mepajo asa idang yang selama iman dengan ilmu. Satu mepajo asa idang yang selama iman dengan ilmu. Selamat iman dengan ilmu. Rukun Limang di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam saja laksanakan ibadah haji. Sesayangnya kuasa bila Tuhan Daja kelairakan utara suci. Sesayangnya kuasa bila Tuhan Daja kelairakan utara suci. Jaga rakan bamakan Nabi.